Bekugqwele kunganakususwa konyawo ngesgodlweni namhlanje ngemthambothini. Njengoba abobaba namasokana anentanga bekabizwe Isigodlo ukuzokukhulumisana ngehlelo lokuwisela kwabantwana nonyaka nje. Njengoba ingoma ingakhange iwele umnyaka ophelileko ngonobangela wobulwelwe iCovid-19. Hlangana nezinto ebezikhulunywa ngesgodlweni namhlanje. Isigodlo sivumile bonyana ingoma iyawela nonyaka nje. Begodu namalanga wakhona amenyezelwe ngekambiso yakhona. Kafeaturesana naku obekwenzeka ngesgodlweni. Isigodlo sizwene nabondaba ezitha nobabethu uyibusisile indaba le ukuthi nge-25 zika-April ingoma iyaphuma lapha esigodlweni samanzunza. Nge-25 zaka-April ngapha ngesigodlweni iyaphuma. Okutsho bonyana ukuthi abantwana bazabe babuthwa nge-25 lapha ngesigodlweni. Aloke emakhosaneni kuza ukuthi ilanga elilandelako la nge-26 nakhona bathome ukubutha. Lapha ke esigodlweni iza kuyama nge-27 okutsho bonyana ukuthi emakhosaneni izokuyama nge-28 bese ke iza kuraga njalo ke negwabo lekosini nalo lizokuba ke nge-29 zika May. Bese ke kuthi ke ngemva kwalapho kube ligwabo emakhosaneni bese ke araga njalo ke amagwabo kufikela lapho ke igoduka khona ke ekupheleni kuka June ingoma bese ke kuthi ke kupheleni kuka July kusule umsisi. Ngiyathokoza Indaba ezitha ukuthi umondaka ukuthi angayokwela na uba mkhulu ningizwe abantwana bakwethu uba mkhulu wakhe wekhabo omkhulu ofuma alimakhe ofumza wakhe uzomchidela eduze ezwe ukuthi iphimbeli ngelendoda efanele ukuyokwela. Kusenjalo usihlalo wecontralesa undaba ezitha uSipho Sezwe Mahlangu uMahagi wesibili uthi nonyaka nje bajame ngomumo ukuwisela ingoma begodu basigodlo bayaqinisekisa bona yonke into izokukhamba ngehlelo lakhona. Nangu uMahagi uyazikhulumela. Njengobukhosi nanjengecontralesa sikhulumile nobukhosi bakwamabhoko sakhuluma nawo wonke amakhosi angaphansi kwengwenyama umabhoko kuyokuhlonywa ikomiti ebizwa ukuthi ingoma komiti okuyikhansela ezobe iqalelela ukulandela yonke imigomo ye-COVID-19 ngokuya ngokwehlelo lombuso. So indlela esiyoyiberegisa kuyobe kumbathwa imfonyo ziyobe ziberegiswa ngiyo yonke indlela eyobiberegiswa ukuvikela abantwana bemakhethu ukuthi ingababambi icorona ngalesi sikhathi. Ikomiti leke iyokuhambela ingodi zamakhosi wonke wakwamabhoko iyokuhambela amakhosana lapho kunenililo khona bonke bazoziletha engwenyameni kodwana njengekomiti le ebizwa ukuthi ingoma komiti ngiyo yokuqalelela ukuthi imithetho yonke iyalandela neminye-ke imithetho. Uyakhumbula ukuthi ikinga esihlangabezana nayo akusiyinkinga ye-COVID-19 kuphela nokulala nje kwabakhethwa. Thina umthetho wekhethu wakwamabhoko umkhetho mntwana okhethekileko in English sithi upeculiar akakafanele ukuthi ahlukunyezwe kufanele ukuthi avikelwe ngayo yonke indlela. So icorona sijame ngomumo even in terms of mitigation kunalapho sokuthwayela khona sitshele umbuso ukuthi ingoma ekhethu soyilawula njani. Undaba ezitha uragele phambili wahlaba kabuhlungu ngokukhalima inkulumo ezimamala ezithi umuntu ongakahlabi akakavunyelwa bonyana akhambe ayokwisela umntwana wakhe namtjhana nakuyikosi ayikavumelwa ukuthi ikhiphe ingoma. Uthi basigodlo ikulumo enjengaleyo abayazi begodu abakhambisani nayo njengoba kulilungelo lomuntu lokuthi akhambe ayokuhlaba begodu bona abakateleli umuntu bonyana ayokuhlaba. Kodwana okukhona begodu ekusematheni ukuthi nonyaka nje ikosi ithabile nangambala ingoma iyawela nangambala ingoma ikhona. Nangu uMahagi uragela phambili. Indaba ye-vaccine nayo ke kuyinto esemthethweni mara efuna ukuthi umuntu nakayokuhlaba kube lilungelo lakhe ukuzikhethela ukuyokwenza lokho ngokuya ngokomthetho
akukho-ke lapho thina njengesigodlo lapho bese lesibikelwe khona ukuthi kukatelelekile ukuthi abantwana bayokuwela nabahoki mdele bayokuhlaba akunamthetho onjalo esiwutholileko esigodlweni bakukuphinda lokho akunamthetho esiwutholileko othi abantu mdele bayokuhlaba before bayokuwela umntwana oyokuwela uyokuwiselwa babelethi bakhe naye ngokwamukela kwakhe nebekhabo omkhulu nobukhosi obumpetheko bayede. Kazi nabobaba abakhulele bentwana bazwakalise ukuthaba khulu ngokumenyezelwa kokuthi ingoma nonyaka nje iyawela. Sijabule khulu nonyaka sithole igama umkhosi omuhle kangaka ukuthi ingoma iyaphuma nonyaka sizizwa sinamandla ngoba nje besikaziboni ukuthi sibabantu nathi sikaziboni umuntu ngoba sithi isiko lethu mhlambe liyafelela liyaphasi nakho nonyaka hawu sisekosini inkosi ithabile namhlanje inkosi asiphathe ngambili kuhle khulu sijabule khulu kwamambala phela nje namadate nakwase siwatholile besingakakholwa ukuthi ingoma iyaphuma nasingakatholi amadate siwatholile ngokuthi kwenzekani konke sesikutholile besijabula khulu kwamambala. Nangambala esingesigodlweni bakhulumile abobaba begodi babikile ngendlela elungileko ukuthi nakanjani ingoma ikhona abantwana bazokuyama nonyaka nje. Uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileko khiyariyada ngonobangela ngonobhubhane esithoko sithi i-COVID-19 okubulwele obusahlele inarhakazi yeSouth Africa kodwana-ke namhlanje bahlangene abobaba bakhulumile ukuthi-ke ingoma ikhona nonyaka nje begodi bayakhalima ukuthi-ke kungaba nomuntu owisela ingoma ngokungemthetho kufuze-ke umuntu ofuna ingoma eze ngekosini azokubika begodu azokuphiwa nephemithi yokuthi akuhambe ayokuyisela. Endabeni zeKwaNdebele News, ngingu-Emmanuel uKosinatwa kwaMthimula.